HSLC result pen basi atau apa nilong ke bangko aku hungry cake pot kilo kilo tapi itu cake konong lo non du a percentage apa ke itu 81%, 81.6 lapen Carbon long West Carbon long bakke itu 78.2 something percentage nili fan la so subject EM geding pen nang pijet pen itu kacing kon Dr. Tuliram nong hang CM Carbon long atau nong mas kansula kana kiro kilo alang nili fan la so a subject nang isi akha pen kacelar pon duji buka mata komuniti pensi ini alang ini fan so a department ng pijet pen alang ni akang kon a resume alang ni a guidance a suggestion pen ini bor ipon si itong education reforms a committee sa missing pon lo la pen lahat kapalila stakeholder pen lo student organization pen lo education officers a pen lo teachers doan na tung penting law. Lapen awareness akam ke claim, lapen review, laan ke do ke claim ka cipaduk pen job ini mungkin itu akhi misenan ki ang tek talong lo akhi ka chulong lo. Kaso akhi bangin na tung teklong lo ke tung top 10 na long si position ke bang lo ke non du ke top 8 long si tung du karbeng long ke. Lapen west karbeng long ke top 18 na long si do itu bottom long pa aber ke nam du bangke chitek ponong ide lo lake ningarong pi hanjak asil so ningarong thi bang ni akiru ke Dr. Tuliram rong hang CM sarfan akiru pilo la pena p2 ke la so result mission ke teklong apot ni la so teachers do ana to fasini la so result ke ni duplicate bang to fasini pilo c'était non ke bang si do anang bon ni kanang bon sami ni tum ke mandam we are focusing for 2026, mission 2026. Kalau so afan sami itu, raso ten a result. A berna gisun sedera athak ke pon claim pon thegi, ansu se pantu pon thegi 90% plus kelong tu thegi ke ba berni bang ke afan sami itu maka pon ilo munci pon ini. Lapen tuning di pon lo, lapen media je pon tu fakta ni di pulo, je mulai bang ke itu top 8 long si dulu. Asih Akiru media je po je pitung pantan ni rolo nan tu na cepaduk dun kata main ni school visit kan tenglok kedam no along a class a college school lang ka visit am no sa mina tu na cepaduk dun pen tung ke tek pong long pen sa mi pinier ni bang ke cepaduk ali bang ke ali long no sini ni tipen so fan sa mi akiru pitong pini karjudi do patang tenan to sa portu Sir, pinila top 10 along. Kile don rock isi a success pisi pupo na lige. Only ke success pupo nang ko po ate itong chukidam tang for the last decades budang ko po deh. EM education ke kanang ang IEM laso kang kami dulo lapen education department kelang pon alam tumta cepadu pono stami itung 50 cross ka lilila. Ati people lo 22 aning kansi itu ke 49% less. Kargen long ke. Laso pinili daito independent Dr. Tuliram nong hang nangki kang hon pen alang ni nang suggestion pen ke claim bon ke bampen ke itu 23 ning kang ke 75% dam. Laso kang kami iyan dulu la pen kam tempon no government pen bon ilos kami 50 cross bar pin lah. Masih nona bangke isi bahag ini puta puji na pen arna mata kiro pilo pen itong lokital yakin sami papang pon bom lu pusi muti na pen chini nitong kilele dolan laso kilele afana bang nilirat atau mafan an kadong ifan sami chuni rilo nantung kadong vitamin na cerap citu dunanji daga bangke political pen ali en era kape kabang en era unan pen kaboti education nan itong ke paprang mo tingji ke camp mo tingji apa nang tung fan sabi ni chungri kasi nang litung media hoy pen sabi thanta rada tung fan ka chawi je itong education nan pa RDP pon tek nanji
Kalau bang sini lihat cunin. Cok. Colong.